Muingi wa gicigo kia ubunge gia Gicugu kaunti-ini ya Kirinyaga ukoretwo na wetereri wa kurikirira gwa barabara iria yumite PI guthie Mbiri na guthiurukiria gicigo giki. Mubunge wa gicigo giki Githinji Gicimu augite mucibi wa Gicugu na uria ni wa kilomita 90 ugukorwo kirikirira wona bajeti ya mwaka wa 2024-2025 yarekererio. Hapa Gicugu nafuatilia sana, ndio zile barabara zangu ambazo naita mshipi wa Gicugu kwa sababu zimefunga Gicugu yote, wodi zote kama mshipi hapa. Nafuatilia ndio ziweze kupata pesa kwa hii budget inakuja, ndio watu wa Gicugu wanufaike na barabara kama mahali pengine. Gicimu augite akoretwo akirwirira kurikirira kwa barabara ino niguo muingi wa gicigo giki na aria ni arimi matige gutangika mihang'o-ini ya ukui. Kwa hivyo naomba tafadhali unisaidie ndio tupate budget, tusukume hiyo mshipi, watu wa Gicugu watoke kwa matope, pia wanufaike na ndio waweze kupeleka mazao yao na kuendea kusafiri katika barabara zilizonyooka kama mahali kwingine. Muikariri giti wa kamiti ya ukui bunge-ini ya bururi na uria niwe mubunge wa Ndia George Kariuki akiranira ati barabara ici ni igukorwo ikirikirira hamwe na guthondekwo kwa iria irathukitio ni mbura. Tungienda Gicugu ithie na mbere na kuruta wira wega wa kahua, wira mwega wa kahua, wa macani, wa makandamia na product na produce iria ingi muruta ya mugunda, turore barabara nigetha murimi agetha indo ciake ikahota gukinya thoko na igakinya ihinda riria riagiriire. Uguo you have my full support mwena-ini wa budget kuria bunge nigetha turikie barabara icio itigarite. Handu-ini ha Kameme TV kuma Gicugu kaunti-ini ya Kirinyaga, njitagwo Wainaina wa Kiarie.